омадани ҳавои сард ва боридани барф дар мамлакат ба паррандагону ҳайвоноти нодир ки дар минтақаҳои кӯҳсор сукунат доранд таъсири бевоситаи худро мерасонад. бо мақсади дар фасли сармо аз талафот эмин нигоҳ доштани паррандагону ҳайвоноти дар ҷангалзорҳо сукунат дошта аз ҷониби масъулини парки табиию таърихии Ширкент дар шаҳри Турсунзода корҳои биотехникӣ анҷом дода шуд. чунин тадбир аз ҷониби кормандони парки табиию таърихии Ширкент ҷиҳати таъмин намудани паррандагону ҳайвонот бо хӯроки иловагӣ маротибаи панҷум аст ки дар давраи тирамӯҳ зимистони солҳои 2024-2025 гузаронида мешавад. масъулин аз маҳсулоте ки барои ҳифзи ҳайвонот ва паррандагон аз ҷумла хошок, дони гандум ва себи хушк захира карда буданд, ҳоло дар рӯзҳои сардӣ аз онҳо истифода мебаранд. کارمندان پارک طبیعی تاریخی شیرکند در اساس نقشه چاره‌بینی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مؤسسه دولتی حدودهای طبیعی مخصوص معزز شونده کارهای بیوتکنیکی گذرانده ایستاده‌اند. از آن جمله برای دادن خاشاک و ریز گندم و دیگر محصولات غذایی که برای حیوانات و پرندگان در منطقه‌های کوهی برای از سردی خنکی ایمنی نگاه داشتن و از تلف یابی ایمنی نگاه داشتن همین کارهای بیوتکنیکی گذرانده می شود. ذخیره گندم در انبار خواجگی زیاده از 520 کیلوگرم موزی ریز گندم و دیگر سیبقاق، نمک و زیاده از نیم تن خاشاک ذخیره داریم که این برای زمستان گذرانی از روی نقشه پیش بینی گردیده موافق مقصد می باشد. парки табиию таърихии Ширкент дар шаҳри Турсунзода дорои 3000 гектар масоҳати кӯҳсор буда дар ин минтақа капк, мурғи ҳилол, шоҳин, каргас, хук, ҷайра, оҳу ва дигар паррандагону ҳайвоноти нодир сукунат доранд. бо мақсади кӯмаки ғизоӣ расонидан ба ҳайвоноту паррандагон дар рӯзҳои сарди зимистон, кормандони парк корҳои биотехникиро дар дигар мавзеъҳои ҷангалзори ҳудудӣ вобасташуда ба роҳ мемонанд.